Welcome back. Goa government has set extraction cap to each renewed lease. Chief Minister Lakshmikant Parsekar informed that government has prepared interim list and will be submitted to MOEF on Wednesday. Parsekar also informed that 4 MLAs who went on Brazil junket would clear their dues. Government has prepared lease-wise list on mining cap for each lease. ना आम्ही फक्त सायमल्टेनियसली तो जी भोवन क्वेरी काडी की आपण ईसी क्लियर केले जाल्यार सगळें सुरू जातलें आणि आमी म्हणटाले की ना इट इज अवर लुकआउट आणि सुप्रीम कोर्ट हॅज गिवन अस डायरेक्टिव्ह आणि कॅपिंगा प्रमाणे वताले आज आमी आनी ताच्या फुडें एक केला आज म्हणजे काल केला आम्ही कॅपिंगाचे हे धरून प्रत्येक लिजाक कॅपिंग ठरयला हय आणि एक लिस्ट केला आणि दॅट लिस्ट वी आर सेंडिंग टुमॉरो लीज वायज कॅपिंग प्रोपोर्शनेट म्हणजे आणि ताका कांय सांगपाचेंच उरना दीस इज अ इंटरीम ऑर्डर आणि दीस इज अ इंटरीम हे लिस्ट दॅट वी हॅव डन लीज वायज कॅपिंग एंडिंग एट 20 metric ton. या Sports Authority of Goa had written to CM regarding non-payment of balance amount of Brazil junket by 4 MLAs. CM said that he will make sure that all MLAs pay their dues. एजीन लेटर केला तुमका की आमदारांसून पैसे पावंक ना म्हणून हेजे जंकेटाचे केला आसतात नाका करपाक सांगला तुमी कितें उलयतले आमदारा कडेन तुमचे करतले ते अशें पळयता करतले अशें पळयता From Panji, video journalist Omkar Ferrari for Prudent. Municipality elections are due to be conducted by end of October. Deputy CM Francis D'Souza informed that delimitation of municipal wards would be done within 2 to 3 months. Union government has given incentives of 112 crore rupees to Goa for decline in infant mortality rate. Health department has decreased the rate to 9 infants for every 1,000 infants. Delimitation of wards for municipal election will be done within next 2 to 3 months. ए क्लास पळय हा म्हणजे वास्को आनी मडगांव ते 20 ते 25 सीट जातले आनी बी क्लास पळय 15 आहा ते 20 जातले आनी सी क्लास 10 आहा पळय ते एकंदर 11 जातले फुडले 2-3 म्हयन्यांनी डिलिमिटेशन जावपा जाय इलेक्शन टायमार जातले इलेक्शन ऑक्टोबरान ड्यू आहा ते एंड ऑफ ऑक्टोबर शेच एक 2-3 दीस फाटी फुडें जावं येता. Health Minister was also happy to announce 112 crores to the state for decline in infant mortality rate. ते कमी केल्या बद्दल म्हणजे कमी करप म्हणजे कितें 1000 फाटल्यान 10 भुरगीं पिड्यार जातालीं ती आमची णवांचेर येयली ते हिंदुस्तानान सगळ्या परस बरी हा रेट तेजे खातीर आमकां 112 कोटी बक्षीस गावला म्हणजे 2 इन्स्टॉलमेंटान येयला पयले इन्स्टॉलमेंट 87 कोटी येयल्ले मागीर बाकीचे पयशे 112 कोटी आमकां पावल्या म्हणजे जनरली ते हेल्थ सर्विसीस इम्प्रूव करपाक. Meanwhile, GMC has successfully conducted 2,100 angioplasty and angiography after beginning of the cardiology super speciality. Omkar Ferrari for Prudent. Kurthure MLA Alex Reginald has demanded state government to clear its stand on beef trade issue. Reginald questioned government whether government is planning to promote import of beef or to promote few business houses. He has demanded government to put agriculture and animal husbandry infrastructure in place as per Article 48 of Constitution and to give relief to the beef consumers. Infrastructure clear नासतना Article 48 of the Constitution कितकोन तेजे बिल ड्राफ्ट करपाचें हें गव्हर्मेंटान क्लियर येवपा जाय. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स की कोण कॉन्स्टिट्यूशना प्रोवायडा फ्री कोणाच्यान कितें खावपा जाता सो मागीर कितें करपाचें थोडे बिझनस हावजीसांक प्रमोट करपाचें सॉरी इम्पोर्ट करपाचें बिफू आनी थोडे बिझनस हावजीसांक प्रमोट करपाचें. Reginald said, though Constitution mentions on preserving animal and agriculture husbandry, Constitution also doesn't stop consumer to eat whatever he wishes. वेजिटेबल म्हणटे विथ स्टेरॉइड्स मिल्क म्हणटे आमगेलें डुप्लिकेट जाता ह्यो स्टेप्स घेनासतना कांय सारक करून नासतना ह्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सारक करून नासतना तूं करून सोदिता. Reginald has asked the government to put the agriculture and animal husbandry infrastructure in place. So I demand
that the government come out clean on this issue. And that infrastructure, even as far as Article 48 of the Constitution, when it is not clear how the government wants to go about. Reporter Savio Dias for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.